Damma Zomi Hawkguam Zomi te Khuapi to sapana ki kha hia ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona live program pan walking ke kamian lia chingsum lun Mary hi tuni tangkha August ni gok tuni la som ni lani Saturday ni no ni kong tangko ding ka kha song thupiang thulu som ni yak ki hel ding hi Zogam Thuthang Tedim Numei Khat Kiman August ni li tu ni la som ni le ni in Zogam Tedim DC Hawkguam tai kwa ge ya kham tung lama akipoto ding Commando boot bul za le som ni le gok kimanin August ni thum ni tang nai thum polin Tedim Khuapi sakol lam Vengah bul zanga le som thum le sagi kiman chi thu ki za hi Galkap tung thupwa khat hangin tunzwalim sumbuk saya Galkap Commando Khedap te zuak chi thu ki puaka Galkap le plik te in asumbuk sai thei paklo a hi manin ongnu se sa lai lo mi hau pa lian pi te sai ye pan song phei pe o hi tunzwalim sumbuk sai tuani in naki hak chi chet a hi manina thei paklo hi awenga pam te adot changin hi in hi chi thei pa wa ain sung van zuak teng aphek u changin Galkap Commando Khedap hon khat bul zanga le som thum le sagi mu wa sumbuk sai nei nu siama chin lek man khe pau hi aman hi Galkap Commando Khedap te aki kham lam thei khalo chi hi siama chin lek bang ne chang sok ta ding chi ki thei nai lo hi abe sa hunin ko jang lama Galkap Commando Khedap Azuak te Galkap Councilin ban mat ngei u hi Khedap te PDF te in limzat a hi manin Galkap Councilin akizuak zuak na sumbuk sai te leizonin man koi koi u hi Lawibual Vengah Concret Lampi Kibawl Zogam Tedim DC Tedim Khuapi Lawibual Vengah abeisa June lai som la get ni pan August ni khat ni dong Concret Lampi bolna ki zo hi Lawibual Veng Concret Lampi Kibawl na mun pen private Cambodia ban mai Dr. Do Suan Mung lai sang thau sang Lampi ka to na pan abeisa huna Hongnusia pa kham suan mung te in gei dong Kibawl hi sipen budget ting za thum le som langa be in LCK company in vai pokla in asep a hi Concret Kibawl na Lampi min pen e mouse Lampi a hi Concret Lampi asaw na pi za sagi le som li pha in alet na pi som pha a asa na pi 0.667 pha hi e mouse Lampi Concret Kibawl na a Dr. Do Suan Mung lai sang thau sang le Methodist biakin zong om hi Concret Lampi Kibawl na hangin Lawibual Veng e mouse Lampi dung ateng in tampi in phatom na nga u a tor song mi te lungdam ma chi thu ki za hi Tedim Khuapi Kiimkotna Myukpat Laan Lampi Kultal Kiphah ding Zogam Tedim DC Tedim Khuapi Kiimkotna motor Lampi Kultal pha na hongtung ding September khabe gwa tui kan hun chang Zomi company khatin vai pokla in sem ding chi lungdam wai thu ki za hi tu lai tak Tedim Khuapi Kiimkotna motor Lampi pen tu khun sung buan to kitimin Lampi nalma ma hi manin kwama paingam lo hi Lampi Kultal pha na sipen budget ting tu ni le zanga wal be in Zomi company khatin mo pokla in sem ding hi Tedim Khuapi Kiimkotna Myukpat Laan motor Lampi Kultal pha na a asaw na pi tulguk le zanga le som guk le ni pha in aliat na pi som le pi ni pha in Kibawl ding hi Tedim Khuapi Kiimkotna Lampi dunga ateng in tampi tak om ta a Lampi Kultal Kiphah khin le in mun man khang tek ding hi chi in to sung mi te in gen hi Suahtakna mual suang Lampi Kultal Kiphah ding hongtung ding September khabe gwa tui kan hitchang Zogam Tedim DC Tedim Khuapi sakol lam Veng Suahtakna mual suang paina motor Lampi Kultal Kiphah som hi tulai tak Suahtakna mual suang motor Lampi dung tenga suang pha ding suang golte Lampi geya ki sung khena abai sign ki koi hi sipen budget ting zali valbe in Zomi company khatin sep som hi Kultal Lampi asaw na pi tu le som guk pha a alet na pi som le ni pha in Kibawl ding hi kolgama khawun sia sung khwale tui khan to ding na sem na kitat sat loin ki zom pai suak thei a hi manin mi pi te kilungdam ma hi chi to sung mi ten gen hi
Galkap Leen Paitohna Hawkguam Kibawl Zogam Tedim DC Tedim Khuapi Sakol Lam Veng Nichau Ko Galkap Leen Paitohna Mota Lampi Nol Dung Tenga Abeisa Junlai Somni Legung Nia Kipan Hawkguam Tuiluan Na Dieng Kibawl Hi Number 2 Ge Khalaya Nichau Ko Galkap Leen Pan Pa Son Len Thangte In Mai Chiang Hawkluan Na Lampi Kibawl Hi Hawkguam Tuiluan Na Dieng Asaw Na Pi Salile Som Saki Aslet na pi khat le athuk na pi khat le alang phain Kibawl hi Hawkguam tuiluan na ding bol na sipen budget ting za le guk be hi na sem na kolte nei ribbon company in vaipok la in asep lai tak hi na sem te khatin again na a kalni kalthum bang kisem khop lai ding hi chi en gen hi Tedim Gualkha lui Umna Kinei Zogam Tedim DC Tedim Khuapi Sakol Lam Veng Nola Gualkha lui Huang Umna Abeisa Junlai Som Khatnia Kipan Kalni Sung Kesemin Kizo Khin hi Gualkha lui pen Sakol Lam Veng Sunga Tek lui lam dung le Khothak lam dunga teng in Zathumbal in Naptuam pi ma hi Gualkha lui ya tuk le khal sung tui ki ching takin alwan zo na diang singkung lo pa te phuk khwan ke pelo in akem ching diang makai hei tui committee abeisa hunin kiphuan hi hei tui achi zong omin Gualkha lui achi min to atam zoin thei zo hi Gualkha lui Huang Umna pen sipen budget ting som guk to lang ching company in asep a hi asep hun kalni sung sot hi chin to sung mi ten gen hi Tonzang gamhuama itna in pi kilam Zogam Tedim DC Tonzang gamhuam singyal khokhung thunget namwa siang tho a event sia do khup veina le gamsung gampua apan Zomi te mapan na to abeisa jun som le thumni in itna in pi lam ki panu hi ina in pi kilam na ahang pen sia do khup gen na a beng zavom khamthei gui the azong sang khin khangno le khangam aliam le abai te kep na dieng ina in pi kilam hi chi in gen hi ina in pi lam zo na dieng in gamsung le gampua pan pya khen na to ma ki pang ja ja in zogam khos tom pan khusiam na to thatang sit lo siam na sit lo in kisem khom ja ja hi zomi te ma pan khop na to ina in pi lam na maban khani walbang ki zom to tawa sep ding maban tamma ma la hi chi in sia do khopin gen hi Mual koya zang lote kisia Zogam Tedim DC Tonzang gamhuam mual koi khwa a abeisa junlai som le sagi ni nitak nai som pan jingsang nai sagi dong kwa chin luat na hangin ka philui khanga ka philui pang dung suk a zang leite kisia chi thu kiza hi bu lei pol khat pen alei tang ma tuin ta ya pol khat se nelin vuk mang hi to bek tham lo in lui gal kan tan na lei zong kisagop in kipai thei non lo hi nat le sat gal le sa kom kala mol koi gam jang le kisate ading in da wai ma hi chi in to sung mi ten gen hi Zomi in kwan aizol rising day som langa veina thupi takin kizang abeisa junlai som thum tangsi kha tuni le som ni le ni no ni in Zomi in kwan aizolin kum som le kum nga chen na rising day nuam takin jang theya hi rising day pen hun ni in kizang hi hun pi khat na pen sisan piak na to hun kizanga hun pi ni na pen ki han thot na gwalnop na le report ngai na piak na in kizang hi hun pi masa sisan piak na pen civil hospital aizol brot penga kipia a sisan pedinga pai mi som thum le li pha in to sunga pasal som la gel le numei thum akigo mi som ni le khatin sisan pe theu hi aizol Zomi khangno ten kumdang sang in sisan piak na aman phatna ki phok to sem a kilhan cham ma hi hun pi ni na Zomi Baptist Church ZBC Paul P te Sunday School Hall Ramdrun South Aizola Sisan Pedinga Pai Teng Khem to le mi pi den rising day program to pi takin kizang khom hi hun pi ni na pen pa Hawkguam vice president in hongmakai a hi wan sunga Aizola Zomi la siam te a hi khana a pa chin khat sum pi ni na a pa siam pi Zomi thumna a lia dim sian huai no lina a lia Maria ning mwan sang
chi tengin mi pi pai khom te la to ong oyu hi secretary report ngai khian na oma kum tu ni le som ni le khat tu ni le som ni le ni hun sunga zomi in kwanin damlo ve na le hu na apyak mi som na nga pha in misilwang guk gal na zong ki pya hi fan sum nga na vai a mi phatuam ngai te hu na pyak teng le member te pyak teng to zomi in kwan na sem na akizom to zel a hi thu zong pulaka chimo dong tua ka omte a hi thei za chiangin hu in tanuna asem a hi zomi ki polna tuam khat a hi zomi cultural society in zong damlo ve na le misigal na te zong asep thu u zong ong pula ko hi tu kum sungin gwal tung tong te pa toina mi ni tunga ki pia a lia dim som kim Mizoram State HSLC tan som thopa le pa thang pian khup ti piana Mizoram Police Department a Inspector Zakhanna onga te a hi uhi lia dim som campaign July som la gya tu ni le som ni le ni in ZNTV in pa toina apyak to kitonin citation le khepyo pon to pa toina kipya a pa thang pian khup ti pian a pa toina lai pi citation pen rising day to kitonin kipya hi pa toina lai pi pen sia nang sian mung vice president ZCS general headquarter Mizoram in hongpyak sakhi presidential address hun a pa pau som thang som pi president in zomi in kwan ongpian khiat zia le makai masate na sep na le malak na thupi zia te tom kimin pulak na ongne hi tobana Reverend Dr. Zam Sian Lal senior advisor AG Pasta in zomi in kwan malak na a ibyak pasian ompi na le sumle pai tha le zung isan khop na to hi chiang akitung to a hi mailama zong akwa ma pe ipan khopa ihan cham to sel ding thupi ding hi chi apai khom te ong han thon hi chief guest pu Dr. Khamsuan pau in thugen na neya zomi in kwan aizol te ilung simpen luang pham le chimo hu hi a hi zongin tun a hi le hing pham hi ding ihan cham ko ling hi adam lai te isiat na ding ban kedala kham thei goi thei dowa pasian to ikal swan khop ding thupi ding hi to bana zomi te economic healthcare education chi te a pan ilang ma kul hi chi in han thot na ong nei hi Zomi Cultural Society Aizol Unit Joint Committee Chairman Pa S Nangai Lianin Tugen Tom Nei a Zomi in Kwan le Zomi Cultural Society Thwa Khopna te iet chiangin thupi le etlom kasa a hin asep khopna hangin Zomi te kipum khatna kilang sem hi mailama zong tha kipetwa kitoson siamin akul banga malak to zel dingin ikizon hi chi in gen hi rising day zanga ong pai mi pi khem pok ni tak an kwang khopna kinei a kipolna sum nei sa pan kizang lo in makai te pya khop teng to rising day nuam tak le thupi taken kizang the hi chi in zomi in kwan aizol gs asem lai tak pa ck thon pa in ZNTV tunga thu ong bwa hi India kumpi in phalna pelo India gam New Delhi Khuapi a Galkap Councilin Thumalo pi in si dan apyak mili te vai abeisa Junlai som thumni in lungkim lo na lakin lungphona anei nuam kolgam mi te India kumpi in phalna pelo hi New Delhi Khuapi DCP Parliament Lampi ge a kolgam mi zathumwa lungphona nei ding in pai u hi lungphoma ni thumin asapin India palikte tung phalna nge nin phalna piau hi ahi zongin ahun achin kwan changin phallo ke ko hi India gama alem lo hangin US Japan Thailand gamte a kolgam mi te in lungphona nasatakin nei the u hi halkha a Galkap Councilin mi kwa thungkia ding thu khen Chinstei khalkha khopia thukhen zumin numei khat aki hel mi kwate ngong tat get lokna upadi to mo matin thungkia ding thukhen o hi khalkha palik bok ni pa thubol na to halkha thukhen zumin abeisa Junlai som ne la kwani in tol song mi amat mi get te ngong tat get lokna upadi to thung kum nga kiat ding in thukhen wa adang mi khat pen thung kum thum kiat ding in thukhen o hiตัวทรงมีอากิมันเตตูนี่และสอบนี่และนิกุมอเบยสาเฟฟรอยคาเลมาร์ชคาสุงอาอากิมันเตอหิฮิ
akimat zo khanga bang apha khet uchangin upadi to thungkia ding hun akhen satpan au hi atam zo mo na nei lo to sungmi te vive hi fon man sunga CDF to kizom chi mo man na to thubol na atuak tam pen hi Galkap kong sirin kum nga thungkia ding akhen sat laka kum som la kum kwa gwal Numei khat song ki hel hi thuhen na athuang mi kwa te khal kha pan kalemiu thunga puak ding chiu hi tulai ta khal kha thung sunga Galkap kong sil te mat mi som thum bang om laya thukhen zuma thu akibol lai tak a hi khal kha a CCTV thwa ding si penin thu pia kikep bit na bul phu in khal kha khopi sunga vanzuak na sai te a eile e hancham na to CCTV camera te thwa hun ding anunung pen August som thum la khat ni anunung pen na thwa un chi in khal kha si pen zoom panin thu pia hi khal kha si pen zoom te ngim na a migilo gota bulu thei te da zo na ding le sumbuk saya vanzuak te kikep bit thei na ding CCTV camera te August som thum la khat ni anunung penin na thwa un zoom lampan akisam bangin honghu ding hi ongchi in khal kha si pen zoomin pula hi matupi zo tunghwa ma tol song mi som thum kiman Galkap kong selin abesa Junlai somni ni akipan matupi gamwam zo tung kwama galkwanwa ramsi khota sunga om in te bulu in haltum sakuhi in khoi gan te gowin nek sak mangwa mo na nei lo to song mi som thung man uhi chi in CDF zo tungin abesa Junlai somni lagiat ni in pula hi Galkap Council te Galkwana hangin rangchi zungna singhang thong do chung zoda eding chi khwa tuam pan tua songmi te in le lo nusia in galtai uhi galtai te annek tuiron ding le thopwan kisamma ma hi antang nek ding zong kalkhat aibek chian la hi kalkhat chingkhin le annek ding omnon lo hi phonglai zong hoi lo lai galtai ting zong koi teng tung chi thuzak na omlo hi chi in CDF zo tungin ken hi palewa a antang kitu liangin kele chin state palewa gamhwa ma August ni khat ni in AA le Galkap Council te kidozo palewa khopi sunga antang le ting mi kitu liang hi manin bega hi chi in tol sung mi te in gen hi AA le Galkap te kinak do ma hi thau piging ki sa ja hi kidona hangin lampi ki khakin kial tung le khale chi lunghi mo na to tol sung mi te antang kitu liangin le hi antang alei khanai lo te in leiding omnon lo hi chi hi palewa khosunga antang ip khat tur som guk tung sia hang sakin zuak lo ding Galkap Councilian thu pia a antang man khang lo tuam hi chi in tur song mi te in gen hi kalemiu a sunlai tak tamya kitai sagai gamkhen kalemiu tongphila venga teng pa chinde lian ina abesa Junlai som thumni sunnai ni hun polin moto khat to mai to mili lu tua thau to ngi min damya tayu hi athubian ja pen pa chinde lian in geya moto khat kholin moto sungban mai tom thwa pasal mili hong tuaken in sunga lu tu hi damya tai mili telaka pasal khatin thau khat toya adang khatin khulot bom te toy hi thau toy pa in tek te thau to ngi min nasum nei teng u hongbia un chi in ngen hi pa chin de lianin ta han AG Paul pi te sum akep chat teng sagi le tu som ni le ama nei teng thum to akigom teng som le phong nga pya hi Galkap ukna bulu zo kalemiu a damya kitai akhat veina hi chi in tua sung mi te in ken hi leitung kimol na Thuthak te thupuak pu en len pau Commonwealth Game 2022 Women Hockey abesa August ni thum tu ni le som ni le ni in England gam Birmingham khopia Kibawl Commonwealth Game 2022 Women Hockey kidemna quarter final a Canada le India team te nasatakin kimol wa hanjam tuak ma u hi manin
gol ni tuak to kisikimin akimol lai takun India team sunga kimol Mizogam Kholasip khomi nungak Laram Siami Malzote kumsom ni leni in gol khat hongkhum ahi manin India in thumni to zo in semi final ka to a Australia to kidem khading uhi Mizo nungak Ram Siami pen India team de ading in amuan aswan ma khadu ahi manin semi final zong ama kimol na pen India team te ading in thupima ma ding in kilam en hi zo swante songa ama bang ine khang manin yang tangpi ma hi Copa America Feminia to ni le som ni le ni South America gam Numei tu peng kidem na tu ni le som ni le ni Abesa June lai som ni langa tu ni le som ni le ni semi final amasa a Colombia le Argentina te na setakin kisui a Colombia in khat bem to zo hi semi final ni na July som ni le gok tu ni le som ni le ni in Brazil le Paraguay te na setakin kisui a Brazil in ni bem to zo u hi July som ni le kwa tu ni le som ni le ni in thumna kitu in Argentina le Paraguay te na setakin kisui a Argentina in thum khat to zo in siam pen thumna nga u hi Abesa July som thum tu ni le som ni le ni in Copa America Feminia tu ni le som ni le ni champion match siam pen khat na kitu na a Brazil le Colombia te na setakin kisuyo a Brazil in khat bem to zo u ahi manin siam pen khat na nga u hi ZEFA women 02 ni le som ni le ni Abesa July som thum le khat tu ni le som ni le ni in ZEFA women 02 som ni le ni final siam pen khat na kitu na a England le German te na setakin kisuyo a England in ni khat to zo in siam pen khat na nga u hi Pasal tu peng Thuthak te US le Canada gamsung pasal tu peng kidem na a lekmin thang pen a hi Major League Soccer MLS a Abesa August ni tu ni le som ni le ni in NY Red Bulls le Colorado te na setakin kisuyo a Colorado ten nga li to zo u hi Shuttle Southda le FC Dallas te zong hini ma in kisuyo a Shuttle Southdas in khat bem to zo u hi July som thum tu ni le som ni le ni in Chicago le Atlanta United te na setakin kisuyo a bem kwa ma gol ki khum lo in kisikim u hi August ni thum tu ni le som ni le ni in Charlotte le DC United te na setakin kisuyo a Charlotte ten thum bem to DC United te zo u hi pa lian suan khai Zogam khai ong nasiat da pina Zogam Tedim DC wam how pi khomi US gam Kentucky State Bowling Green khopia teng pa lian suan khai Zogam khai kum som ni le kum kwa ngai te be in Abesa July som ni le kwa tu ni le som ni le ni in Kaalsim dam lo na to ong nasiat na hangin ZNTV panin da pina Lampi ipwa hi ama luang hom zong Abesa August ni khat tu ni le som ni le ni in Bowling Green khopia om ZCC polpi te intek na to Raven zam suan mung siamung pi in voina ne khinta hi ama ong nusiat na hangin ada akap alung zong hongai anusiat azile atate khopi tuipi tanaw mel thai khem to ibyak pasian khasyang thoin he namna kiching hongwa sakcha ta hen pi chingzan chin ong nusiat da pi na Zogam Tedim DC Tonzang Township Hawkguam Sai Pimwal khomi US gam Maryland State Washington DC area Baltimore khopia teng pi chingzen chin kumsom sagi le kumguk hatlan be in Abesa July som thum tu ni le som ni le ni in pumpi dam lo na hang to ong nusia na hangin ZNTV panin da pi na lian pi ipwa hi ama luang hom zong tu ni August ni kuk tu ni le som ni le ni in Baltimore khopia om Zomi Christian Community Church ZCCC Paul pi te maka ina to Raven Swan khan mang sia Swan mang in voina ne khin hi ama ong nusia na hanga ada akap alung zong khongai atu ata tanaw mel thei khem to ibyak pasian khasyang tho in he nam na butjung ong piak sakta hen lungdam tu ni thu Taangkona hiza ong nei hineng ZNTV hong en akwa ma ko tunga lungdam ma in ke kamin lia chung sum dun mere hi